أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله الباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ayşe radıyallahu anh ayette, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında başka aylara qaraganda ko'proq tirishaydi. Hem Ramazan ayında oxirgi 10 kunda boshqalarına qaraganda ko'proq tirishaydi dedi. Ya'ni g'ibodatni ko'proq qilaydi, tirishaydi deganda bunda g'ibodat turida so'z bora. Allah Taalaga bilan baylanish turida so'z bora. Şulay Ayşe radıyallahu anh ayta, Rasulullah aleyhi ve sellem agar Ramazan ayının oxirgi 10 kuni kirsa, ol tunlarin uxlamaydi, g'ibodatda o'tkazaydi, ham o'zining oilasini namozga uyataydi, ham bilbovun qisib qo'yaydi, ya'ni xotinlaridan ayrilaydi, ham to'lisincha g'ibodat bilan mashg'ul edi tunlarida. Ibn Umar radıyallahu anh aytdi, Allah elchisi sallallohu alayhi ve sellem Ramazanın oxirgi 10 kunida ihtikaf qilaydi. Ya'ni masjidda turib g'ibodat bilan shug'ullanaydi. Allah Taala shunday mumkinchilik berdi, fursat berdi. Shu kunlarda, shu kunning tunlarında var Qadr kechasi, hamul kecha 1000 oydan xayrliroq. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdi, Ramazan oyi kelgach Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam aytdi, Qad jaakum shahr Ramazan. Sizga Ramazan oyi keldi dedi. Shahrun mubarakun, barakatli oy. İftaradallahu aleykum siyamahu. Allah Teala onun urazasını sizge farz kıldı. Tuftahu fihi abwabul cenneh. O ayda cennetin kapkaları açıla. Ve tughlaqu fihi abwabul cahim. Cehennem ışıkları ol ayda yapıla. Ve tughallu fihi şeyatin. Şeytanlar buğavlana olayda. Fihi leyletun hayrun min elfi şehr. Ol ayda var kişe ol 1000 aydan hayırlırak. Men hurima hayraha faqad hurima. Kim onun hayrından, bereketinden mahrum bulsa, ol şundan da mahrum bulur dedi. Yani kim şu fırsat bilen kullanmasa, o şunna da ko'p narsadan, zo'r narsadan mahrum etilgan bo'lar, zo'r o'tishdan. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu aytdi, Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallamni Qadr kechasi turida so'radilar. U aytdi, fi Ramazana faltamisuha fil ashr al-awakhir. O Ramazan ayında onu oxirgi 10 kunda izlagiz. Fa innaha fi witrin 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. O aytdi, ol Ramazan ayında onu oxirgi 10 kunda izlagiz, ise ol taq tunlarında 21'inde ya 23'inde yoki 25'inde yoki 27'sinde ise 29'unda, yani oxirgi tunda. Deyse oxirgi tunda. Ayşe radhiyallohu anh aytdi, Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam aytdi, taharraw laylatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramazan. Ramazan ayının oxirgi 10 kunning taq tunlarında izlagiz, shu Qadr kechasin. İzlagiz degani, ya'ni shu
ахыргы 10 көннең һәр көнендә гыйбадәттә үткәрү тиешле аңа туры килер өчен. Чөнки тактының кайсы икәнлеген белмәскә мөмкин һәм без җеп дип исәпләгәнне так булып чыгарга мөмкин. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаху тулысынча 10 көнне гыйбадәткә биргән. Муавия радиллаһу анһу, Ибн Умар радиллаһу анһу, Ибн Аббас радиллаһу анһу башкалар шулай ук Расулуллаһ саллаллаху алейһи ва саллямнан китерәләр. Ул 27-нче төн дип, Кадр кичәсе 27-нче төн дип китерәләр. Шулай ук ул кайбер элекке табигиннарның сүзләреннән, шулай ук бу Ханбали мәзһәбенең төп карашы булып тора, һәм шулай ук Абу Ханифадан да бер риваят китерелә шуның турында. Ягъни Кадр кичәсе 27-нче төндә дигәне. Кайбер галимнәр әйттеләр, борынгы галимнәр әйттеләр, 27-нче төне дигәнне ул шушы Кадр кичәсе дигән сүрәнең хия дигән сүзенә бәйле. Чөнки хия ул Кадр кичәсе дигән сүз, абу хия дигән сүз 27-нче булып тора Кадр сүрәсендә. Шуңа да бәйле дип әйтләр кайбер галимнәр. Аллаһ Тәала белүчерәк. Бу кичәне шулай ук кайбер галәмәтләре буенча танырга мөмкин. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Кадр кичәсенең билгеләреннән шул ул чиста, ягъни болытсыз, якты һәм ай ул төнне ай якты булып тора. Ул төн салкын да түгел һәм иссе дә түгел. Һәм ул төнне йолдызлар атылмый. Һәм ул төннең көнендә кояш чыкканда бик нурлы булып чыкмый, бәлки тулы ай рәвешендә, шундый яктылыктагы рәвештә чыга диде. Һәм шайтанга ул көнне кояш белән бергә чыгарга рөхсәт ителмәс диде. Шулай ук башка риваятларда шушы сифатлар белән башка риваятларда бар. Иң мөһиме инде шушы Кадр кичәсенең фазилатын белергә һәм аны кулланырга. Аллаһ Тәала ул төнне берничә сүрәдә зикр итә. Аллаһ Тәала әйтә: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Дөреслектә без Куранны Кадр кичәсендә индердек. Кадр кичәсе дигән сүз нәрсә була ул? Кадр. Кадр ул татар телендәге кадерле дигән сүз белән туры килә. Мәгънәсе, ягъни ул бик файдалы һәм хөрмәтле дигәнне аңлата. Һәм шуннан да шушы форсат дип атарга була һәм шушы форсаттан куллану ул әлбәттә кадерен белү булып тора. Һәм шушы кичәнең кадерен белмәсән, ул инде шушы форсатны ышкындыру булып санала. Шулай Аллаһ Тәала әйтә: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака." Дөреслектә без Куранны бәрәкәтле төндә индердек. Шулай аны бәрәкәтле дип атый. Бу әлбәттә аның дәрәҗәсен күтәрә, чөнки шушы төндә Куран иңгән башлаган, яисә тулысынча иңгән. Ибн Аббас радиллаһу анһудан китерелә, шушы төндә Аллаһ Тәала Раббул Изза Лаухул Махфуздан бүтән тәкъдир язылган урыннан Куранны тулысынча бүтән килеш Бейтул Изза дигән җиргә астагы иң якын булган кат күккә индерде. Аннан соң инде 23 ел дәвамында аятлап, үзекләп аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга индерде, хәлләргә, вакыйгаларга карап. Ягъни тулысынча шушы кичәдә индерелде дип риваят ителә. Шулай ук беренче ингән аятлар да, ягъни Иқраның беренче 5 аяты шушы Кадр кичәсендә индерелә башлаган дигән риваятлар да бар. Һәм шушы кичәнең фазилатларыннан
Allah Teala faziletlerin üzerine zikrete ve ma edrake ma leyletul qadr. Kim sana bildire şu kadir kişisinin nasıl ekanligi turunda. Leyletul qadri hayrun min alfi şehr. Kadir kişisi 1000 aydan hayırlırak. Yani şu kişide gıybet 1000 ay kadir kişisi kirmegen 1000 ay kılgan gıybetten hayırlırak dedi. Bu elbette zor fan bulup dura. Hem rivayet edilgen şey Peygamber sallallahu zikretti bir kavim Banu İsrail kavminden bir kişine o 70 yıl Allah yolunda bulgan. Hem sahabeler buna bir gazaplandılar. Şulay buluğunu tilediler. Hem Allah Teala Peygamber sallallahu indirdi. Şu kadir kişisi sizin hem senin ümmetin için şu kişi 70 yıl kılgan cihattan da hayırlırak dedi. Yani bir tünde şunday gıybetini o'tau mümkünçiligi beriladi bizga. Albatta bu zo'r fursat. Abu Hurayra radhiyallohu anh aytdi. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Men qama leyletul qadr imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi." Kim iman keltirib ham savab umid etib Allah Teala'ga umidli ravishda qadr kechasini namozda o'tkazsa, o kişinin qilgan gunohlari yorliqanir. Ilki qilgan gunohlari yorliqanir deydi. Şulay Allah Teala aytadi: "Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr." O tunda farishtalar ham Cebrail farishtalar tushadilar. Allah'ın emri bilen, takdir bilen. Şu yıllık takdir düşer diyen rivayetler var. Şu tünde şulay yok. Şu ferişteler Müslümanlarını selamlarga düşerler diyen rivayetler de var. Yani şu faziletlerinden birisi bulup sanala. Hem üçüncü fazileti selamun hiye hatta matli'al fajr. O selam bulur, selam yani imin bulur. Şu tanıtkan şeye kadar bu kişi imin bulur dedi. Hem imin bulur degende yeyse ferişteler bunda selam tapşıralar Müslümanlarga yeyse şu tınış bula hem buzuqluq qılınmay ol tunda Allah Teala buzuq narsani nachar narsani taqdir qilmay deb rivoyat etdilar. Abdullah ibn Burayda kitira G'aysha radhiyallohu anha aytdi. So'radi: "Ey Alloh elchisi, agar men shu qadr kechasin to'g'ri kelsam, o vaqtda nindi duo qilayim?" deb aytdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "So'ra shulay: Allohumma innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ey Allah, sen g'afur etuvchi, g'afur etuvni yaratasan, meni g'afur et deb so'ra deb aytdi. Allah Teala bizga shu fursatdan qo'llanib Allohning rahmatini erishishga nasib etsin. Анас радхiyallahu anhu рассказывает, что однажды в благословенном месяце Рамадан посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "К вам пришел месяц Рамазан. В нем есть ночь, которая лучше 1000 месяцев. И тот, кто лишится этой ночи, тот лишился всех благ, но не лишается их никто, кроме как самые несчастные." Аллах Та'аля сказал: "Поистине мы не спаслали его, то есть Коран, в ночь Аль-Кадр. А что даст тебе знать, что такое ночь Аль-Кадр? Ночь Аль-Кадр лучше 1000 месяцев. В нее не сходят ангелы и дух, Джабраиль, соизволения Господа для их исполнения всяких повелений. Она есть мир до начала рассвета." Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Человек, который встает для поклонения в эту ночь с иманом и с намерением награды, то все его прошлые грехи прощаются." Г'айша радхiyallahu анха передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ищите ночь Кадр в нечетных ночах последних 10 дней Рамазана."
Гайша радхиаллаху спросила о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если я обнаружу ночь Аль-Кадр, то какое дуа я должна просить?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей: «О Аллах, проси так: о Аллах, поистине ты прощающий и любишь прощать, так прости меня». بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.